much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say about equipment apapa. A chair for our Kodwo Ewadisium. Any air conditioned room there. About media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location you know at the coffee pipe junction. For number ne was you. Now one casa fre. Now go beyond that one. I'm moving casa me from one casa fre. I bet you. The Doubting Thomas may come for a year, Nana for spiritual and herbal center at the amount. At Kuta may come for us a video be a home or a year one time. Some because a drobian cadem. Yes, a drobian cadem. What the way I remember for us with me and say arena out here. We catch no say, they say, I are sending Ghana. There's a happy, I are sending. Nana for spiritual and herbal center. See, we are here or better the 10 Theophilus Anani. Kasiapa ediba Too Much GH SO na midi any Empress and emema nyina ketri ba kopem Mr. Wajibre adaje a wo ba behwe yen e wo trending issues SO ena mesi nkonwa midi fo kasiapa ba be ka me nchen a ye ba be pe ensem bi a edika na esese ye wosa ne yepuo ye pe ne pomasi bre enunti ena ye wa ha na mesro se abran komone koso no na wa asem bi se bi o commenter na dia fa comment section na cinema kan e de amount afin so share na afoforo ensa etimi enka bi enu hu ne ekọ ne etuamu ne akọfa ba asamba na esi a ene Empress Matenase Reverend Anthony Boakye Odifo Kese a oye the founder of Resurrection Power Ministry and na ya sorry ba me ka resurrection na wa jeswa ma me se power to me ankasa ewo mu Odifo na kakra nie ana ye hwehwe na ye hu no ye ntene nka enipa dodo na si o papa wewu wanya stroke ani ade na ye twen ese asori e de baba betu dwa members dodo na kra enim ne yakoso ewo papa na nkasa na bra bomu ana yere estarte se onu no take in charge oni asori mpanimfo ekuku dam no ya bon kontin kwopie mu ho na so ya ne ye mfa so ene ye yankasa ama ye hu ne ekọ ne ye ba ne ye tete nkwanchen se ede na asie a won pesa wo be ka kire yen ene ye koda sorry ya papa nkasa ba be sorry aba be kasa on 20th anniversary awodie na Ghana for na hu se ya sorry se ba ya che resurrection ya tene kan se enya na mekra na misha ne ya ho me obi be se na mitikura ba so ane na enne ba bia madui na che resurrection sorry akọ na nim anu ti na se fata se wodi anniversary o ma anniversary na o ma start na e na wodi fo kese aba abekasa na nsema papa dia tutu dwa no enu na age bebre na amrane a wonte ase na yenso yente ase na ye ba bedi hu nkomo se ne sen papa se anniversary na wodi no oni won to won twa so won nyai baby o madu na won twen san so no ankasa ba ade anniversary no wo bedie afenso members amutifie na musu amonko asori onwu yote ase enti monko asori eden na ebema odifo na sorry ma wo hu difo a wo se ye nko asori no tifie no so otwaja ajo eden na aba eden na asie sese eba ne sa ana sedifo ni hono mo anniversary yentimi enni na ne asori mpanimfo a wapa won wote hono mo eye den eno nkomo na ye bedie na nyamedifo eye kumchacha ewo menchen wo studio ha a ye de be hihye so na nsa na no mana yankonkotie eye papa ehu obedan na die e de tire ye no emfa emra na so minim se why you serious o twen sa over here minia ensro memfa ntaw memo watie bi ansa na program ye de aba na wie na so ma me nan mi bedwane adi emfa no entre wo dadi mu akwa aba ya obi ade ma me nchia wo na ahwefo nso ye nchia wo ohun ni wa ye ni ho na enwumre die
asema wakofa aba na no den enya easy ena de yesha daka mu pa no a enumre no yebe yie pie no de yesha daka mu enia me sha daka mu pa enya ma sha daka mu a ebe pie no na de say ano den eti odofo yes yeah nyame shira amen ohwa ya fe me da se ohwa ya fa pa na ene no se ne obopi mi studio ha mi hu na me say ene de daddy wan shada maso so ene na ho fe na ya shron kokra na ya se wo fa ho fe de to fam so a ho fe na ha se nyame de domo ne kura de on say ai na me ne na mu fitem ai ene wona so nsu atopa ha jo ne fatal nsu ato serious ti me ne na mu fitem wa na ja mode efre me a ye de abepie sa atade de be fatal bi a ye body no wo body na wo sha efe na papa ti body no wo ho oh body no wo ho ai slim macho unjasa papa yemra ye nkomo twetwe no so papa ekọ Anthony Boakye yantene nka reverend na ye hunu bebre na amanfo na se den na ekoso members kwa asori want hwe screen so na yere na ejina mu ni ade papa ntimi ama bonti ameka anase wanfa nsomo amobi ama members na sofo nketo ni ade a wo hwe kire na yere ka ho ntimi anka se papa yare enu nti ene yantene nka nenne papa ba be kasa ya o se ampa o yare baby owo no oyare na emom ade ba ko no se nyankopon dan niam di ade a kire no esono yare na esono ediye anase asofudie mu no se nyame mo bi yale a na eye ediye na oyidi a kire no me da se me di kin achi ade da eye me a ena ye me sofukum chacha ka ye papa no Kodwo Boakye kasa odi kan be kasa yikura ka me kasa okay eye me a anka me kasa ebi say sabi da bia me kasa yade ye mfansere ana enye nipa ba ko pe ena wi aso yale oti wei wo yale me yale kake menso me yale obia wo wiase eyale ti yade ye nyeden ye fans kan tro bi fan da bi ye mfansere ye mfam akutia awo obia brabom bai wo sha ba ye bosumi nsia nie a eba ye papa no on say ebi kura bebubo na wuto ba ye beba ho ye beba ho na de asie nso sisi ya no ene de ekoso ene ba bi awowo ene de apiepie no eno so ya be kan ho asem okay say ya mene na ka me kasa woni ma de enti ya me kasa mene na ka me kasa video no say bi wo mo ha mo bebo amen krofo etie video no o said ye papa no Anthony Kodwo Boakye kasa na ne kasa de kire say na won to no ya utie mitie pa kasa na wo kasa no kire say na won to no I say niyama bi koso ana eniyama bi sisi e wo church wo ana niyama bi koso a ompe ana so odimrika ebe so obekasa na Ghana fo hu se otiase omuye samina enkohia ka me kasa okay saade we bi na ebra bi sabe manusi sumuna so president Atamis yeah tama yakase president miss eyale no na wose wonyale awodi na change na answer wonyale Ghana for say wonyale and then my voice no esi kakra mo fenchame ama president miss efra budochile awodu kotoka airport ano ohwiri ye eye by force jogging enso no yare no person chere Ghana for say onyare menyale by any news say president miss o yale any news say sofukum chacha me yale any news say Anthony Kodwo Boakye yale ba on say na de no won kan no won kenti no emam Atamis a
a ye president e shiri ye e kire se menyale de Ghana for kan enye no kore ama ne trigger niema thank you anche bia ana de ye besi esi ye eti medie obe ye papa Boakye a ote wo no eye me de se video ne wa ha na mo bebo na nkrofo ahwe ote wo no sabe na wo keke sabe ye nu so kasa sabe ye na wo de ntie sabe ne kase ene sabe yo ni ti kura no sabe ye tie no difference abam nsisayaba yeah ensisaye aba ni ti no ensisaye aba ne kasem ensisaye aba ne body by bibi ana ekoso e wo church nim etina odimrika awawrase a obekasa na magana fo eni asolema na hu se owo ho eti menena anka me hu to me wie a eye good ansa na start ya pa bonten a ma start but odi for penny for say penny na asedua so ma asedua amfo what I say so ye penny na oda sorry ano na niam bi nkoye na wo yare na wo kasa na be ye a wo be hasa wo mekasa wo betena se e ma niam asai body of Christ ya sorry no etina churches administration ya wa elders ya wa solid penny for ya wa sofo ya wa memakuo church administration any ya de the church sa wo ye sofo sabe asofo bebre ewuko by one church because of administration here adwuma no eguso here adwuma ya papa we say ano ye boa okay what betini na betini dey ano ye boa sabe oti asole enye woni wo na administration ye good eguso here adwuma ya papa what living bread ye resurrection power na ye frɛ no sofo Kwasi Amoako ono no kura na tete Anthony Kodwo Boakye okay ono tete no oye na koda sofo Amoako wiye se na so le egusu koso ya papa wo usu tabri o wiye na so le egusu koso church ya administration okay ni nyina na sa church na aise dan sa ucha foundation ni ya na utomato blocks ni ya na foundation ni a good foundation ya enframa bebo ensuo beto edan no still a wa hoden okay by sabon cha foundation ye e wo wo dansie mu a enframa bo kakra bi a na ensuo to a na dan na ebuogu eti medie me hu se church bi administration ni ye good no na wo yale ya eye be ye 1 year 2 years and also kum chacha me de basa me ho yade ya okay eye 3 years and me de basa me ho yade ya okay adenti ana minya ma so le nkoso okay but who said the problem is over Anthony Kodwo Boakye asole ya o to me your program 21 days yeah oni sofo bia na wono nko anopa wo be ye enumre wo be ye anopa bie mo be ye enumre wo be ye asofo ni de omo wo ho ba so mo nya dwuma no enu se no na make enu na make sa yesa wo sofo no sa woni wa na members ne de won wure ahye wo ba ese wo members ne mu se oni wo kora church ne wo ho okay oni wa awu enkoso mra sole okay sofo kum church ni wa yesu ene yesu no ya mesum kum church okay ya mesum ya papa Boakye ya mesum resolution ya mesum han ya besum ye nyankopon thank you etu ni wa na se members ne man sole ya na ese woni yesu no ba enye Kristo okay ba won se dia wodi be se won tirim ene sade ye ya sofo no wo no wo kasa ebeye ene sade ye ya wo beye no ene ma members ne di wo ye nyame etu ni wa o person be ba sole okay what you say Matias one say video bi be ba content
a video no fa ya papa Kodwo Boakye ho ama wo beka say wo ba na solid a wache wo ba bia no obegina de eba no obeje wo ma uska bia a wo ba na solid na waja a solid no obeje ne scan no she wo wali bia awale begu thank you wo ba na solid na wajai awade ye ni begu ana owie ye no ode no me ensem bi ade to so won a watwe mpona ye nyom ho ade kro do me wo mo yeah one said the ade no koi e to say o kire mo se wi nyame a okay na se wo ye wo ti say woni wo nyame eye pa na wo ye nyame a ya na bibi to wa ya na members no say papa ya ye di na chi awo kire mo no so ye nyame no na bibi se ato no okay daka ne yade ye ne de kenye news di ameka what dey say Matias odifo Matias pa ne masem bisa ne say ya hwe sa eniema ya ekoso ya enye Anthony Kodwo Boakye ho a bebre na akọhwe screen so ya hwe asori bi wo ho no a difo no watete branches branches no otete ye no owayi mpanimfo ho basa omukọ church meetings enumre sorry emeku okoshia we koshia na e was teachings ekoso ade ye so TV edisi ho ma sofo no preaching no yabo ama omatie wo wi a omato corrections na omukọ se koma ne sa na no ote branch eye den enu nya branch enu nya branch one say dabia me ka say wo ye sofo pania okay dia wo di bedu ya members no ene di obeka be to ntine no okay uni wa da che sa na asole ne be ye sa asole ya ti sa no sofo pani no wu a asole na gu sa sofo pani no branch na ya tete na sofo wo ma ho sofo foforo bi ye ni ho ni ya di TV esi ho na sofo wo ni preach ya na mo hwe na mo tie na mo to kola hwe na mo kon za sabe manu si sumna so sa sofo pani ku no wu a sa branch ni na eko even ya so ma ya o say ya so TV na ma dabi even ya papa Kodwo Boakye kora sa wa yali yi na sole no eko down so ni sa na sole ne ko for me ko down bebre tifie because awon e ba ni nyina no bebre na de won wre ase ni mu sa onu no won kosom no okay what you say sa na tie na odifo yare na wakasi su sa wo yare na osanso ka twen se nyame na oyi niam di a kirew wo di akompa eye John anya Yesu Kristo nyankopon frɛ no ede ne call eye Patmos ene ne call kasaya na nyame no ofa yare so eno de dan niam di mysteries ede kirebo meni aba yade ye yade okay me makase sa wo sofuo bi ebe preachi ana sofuo bi pa social media na ni nua sofuo bi yale a na wo de yade ni betwa ne mpoa na wonim nyansa okay tie mi tie pa o de yade etwa ni nua sofuo mpoa okay na wonim nyansa sabe adichie bi ya ene ye munsam nipa unwu ya wonim de ye beto wonim de ye beto okay wonim de ye besi wonim da ache yade ni owuo yemfa mo akutia me ye reference bi a chalewo me wia video bi ewo wo boss no mema na pre enu nya Kodwo Boakye de ya mema na pre ansan ya ba sofo Boakye video no so yeah okay me di bibi ye reference a chalewo guy bi ni e fra no evangelist Oduro enye ya papa Kofi Duro muntie ni ye konkonsanfo enye ya papa Kofi Duro clear no anse ya wo ya papa Kofi Oduro I will preach ya ye tie alabasi yeah enye wo no okay we ye wo Duro fufuro bia no ye evangelist na wo preach wo kemu ana ko preach wo radio so kora so ne ade okay na ebere bi osofuo bi wuye ana woduro no eba out
statement say sofo no only 50 years okay and wo it wo no enye nyame nhyehyɛ utie mitie pa enye nyame nhyehyɛ sofo ni 50 years and what the preaching ya and what the tia sofo no against sofo na ansa ne ne ye na akunu ne ye na ekono and the 2 years and 1 year and oduro no so owuye oduro no so owuye na ni age na ni 50 years the American what am I say wo se dua mu makwaku se ba wa wo so thank you etina me say yade ni owuo yemfa nyeje oduro no obi wu yesofo obi wu sofo na ni 50 years and oduro ni ba out to say sofo ni 50 years ntino wawu premature death na ye ne bone and ekunu and 1 year and owu no oduro no so owu ye e wo bra 150 years na prophet se nyame beda ni mysteries eye ediye e de akere mu ensem ehu fam asore ho ebe ma asore akoso age so mamo yale ansa yade dabi so o me ye yale sen ti se obe yare o yare a na nyame timi dan nyema di de kire ti se bia wakọ hospital akọda hospital na se watu kwan akọbia bia akọje na sa wo kakra the woman say sa wo ko fasting and prayers kura wo nyame tumi bi kire wo okay sa wo bo paya nyame tumi bi kire wo okay sa wo dampa nyame tumi bi kire wo sa wo yale ya can pray some yale okay e ye pray no what can pray some yale Ghana for mo me paibom na me ho ntom asofu kum chacha me yale me ba ye ya me no be starting me di kan say me voice esi me boa okay ba ke no kore eti wo tie me a enye wonwa say bia me voice no wo ni sa eti no wo yale ya no what can pray me yale me ja sofu bi Ghana ha minim obia na wo preach it sasa sofu no okay ya friend evangelist Morgan ja yenyi di video no na wo bi yan hwa de kakra e ya asam na me de ka okay me de ka asam aha ya friend evangelist Morgan ni video no e wo yi so o hwa o pre no bi yan hwa me de ka asam man ni preach ya ma preaching nyamsam preaching nyamsam o preach the one what there by evangelist Morgan wayale at them by 12 years okay utie mitie pa wayale at them by 12 years 12 good years yes okay sabi when you stroke ayale at them by 12 years Morgan also why you be a international evangelist or you good preacher or you be even Morgan who near some no money problem or preaching na or preacher ebeka wakoma and so why yell for 12 years nyame juma na ne yale na nam ama na nsen kura video bi ameye me hweye na wo ye fan resin any ade so obaboa no obaboa no na pomudin ni ade a won de beboa no ni ade yade de Reverend Kisi Beko so abati ni din da Reverend Kisi Beko wanti ni din awo ene wo susa mi so amom nam ti kraba so wanti Reverend Kisi Beko awo tonyo Ofata Obama wokumo no thank you sabi obewo oyale ye ama sabi okabe yesi na nye ace pacho enko okay enko minim ni yekun no okay pacho memko ho minim ni yekun no anything can happen odi pabi owo wi ase bia bibia betimi ato enyo bia no yale ya na ne sotia na sabi ofonwa eye yale bone
eti na se men ko Mate. By nipa biala. Anything can happen. Yadie accident owuo yemfa nyeje. Obi abetimi anya ne die na difo. Yehwe eye papa Anthony, eye Boakye, sene osifa kasa na utie ni voice. Papa ye ni no. Ne voice obi a okasa ekwatwire but when no se wan ma volume kra wonti ni yie papa ene ade e den na esie den na ekoso ne 20th anniversary a ya hyehye no watimi aba out ne yare abe cancel no se ye nyai na mini ho mini aba eti na me kase church na nkasa no problem ewo problem bi ni sai oh say I say mo kan say rumors asaday rumors oh yes ake say only one son na yele na ya so no na according to the aninam kurom na kire say na yele ni person fa so no okay otie mitie pa enu ya ake o yes ni a trend no san na yele no person of fast swallow no okay and the trend in say sabio media many evidence yeah na the trend in say papa no ne yade ya wa yade ya kra no eye na yele no and eye na sa okay eye na yele no and the na for baby Ghana for ne yese yakasa ake and ye ba ye beka yese na yele no and enough for baby and na yele no and eye na sa eti na yele no age asole no e di asole na boso and eyense bebre okay ebia tio mitie asofu kum chacha nyansani entie me ebia na se ake yese Ghana for the okay that be yese ake but no crack akranso ewo me yese kokonse bia no there is a little truth in it because aden na beba se me ho kafo no anase odifo wo yere na wuni ho na wa hye wa nam no ye nyamedwuma na ede mawo na wa hyehye program kase a eba so a se wo yare papa kasa otimi kasa enti se communication enkoso na ye yi ni totwene a bibinti na bema papa bubefu obetimi aba out se papa timi be kasa ya stop program abra na yire ye in charge a sebi ya kamia ye se animguase kakra na me kan bibi se won se life no yese no yemfanya adwuma okay and yese yemfanya asem okay by ebia the miss of kum church American say say ake and yese say yele na for baby and na yele na yen sa eti na yele no aso no wafa wa take you over okay ebia sa de no ana papa na tie ana bia sa de wono e kase wa kose ba bia nyame ayi bibi a kire no ebia ada se wati ana se wo hu bibi okay tie di yo ada se wati wo hu ni ekoso okay ana nyame ana wo hu bibi enti no wa ba konten say 20 years mo kan say anniversary asede no monya dai munyai baby amudi esi na ye se mu bu mi pa dia ene na muntie me one say me ana meti asore no thank you I was a wo hobby na kai ya den because ya wa sofo bebro wa on yale enso won sole edu anniversary won di okay awon ye convention awon ye program won ye na le so di for se ba ne sa wo kra no watu kwan kwa monone na wo di wachi eja wo pastors no mo hwe wa sorry so na ye program bi wo ho no mo a wo be jai mo ma ye na the president ni wa ba umi ye no ho na du ni wa ba umi ye woni ho Ghana ye nya adwuma ye be ye adwuma ba umi ye ni wa speaker of parliament woni ho Ghana nya adwuma ye adwuma aba ye adwuma okay what you say etino say your papa Kodwo
achi ni wa asone no asese akoso okay ese anniversary o said ya 20 years anniversary any bibia no ese to me koso by o say to me koso mani ye ese to me koso me ye by ebia na wode ye wate e wode ye wohu okay e wo sunsun mu ani ebia e wode ye wate e eti no aba out fast I must stop and tell more. Hey, message for comment section. I say na and then the studio ha no ma sorry boo no and easy crack. Some video no wa ha ya bebo. Ya bebo. Enye kakra. Me pese ya kra ni ama bi. Na ye mo video no na wo bi en hwe. Sa. Invite wonu ya bi na behwe bi na betie bi na we said ya sabe fa chame. Wo bi a wo yale na sabe yo sabe onwe ne yade ye no kora ho na wotumi aba na church I wote wa wo kasa no wotum say I'm feeling good yes I'm feeling good anniversary no kra na ekoso ya started na so starting program na wo start ana se so wonya de omunyai e to be dia do omunyai odifo eden pa na se wo sofo a wo de we tie gya no na no ayi wo friend say ya papa kra na o se o hwe wa sole so de ma wo amiri bi e betwa agui na wagya wachi di ama no na wa hyehyɛ program na wo ye program no ya start first day second day third day be ba no wa fresh program munyai eden ne besi not as a menyini ni okay na menyini ni ansana sofukum chacha ebia matu kwan mini Ghana me wa brochile yes ana me yale ana me wo baby na program ya hyehyɛ na church na ye na dia me di machi agya no awoye me assistant pastor ana say woye me pani na woye program no na me den kra ebe fe wiem ebe fo telephone so ebe fa man san ebe ba na me ka se onyaye no that is a menyini ni na e kwose mark second ya wade bi o wa ya me ka wo public okay tie ya wa sembi o wa ya papa Anthony Boakye ya wa sembi o wa ya nka ne public ya church administration say 20 years anniversary no wo ye no bibi koso no wate bibi na wurade ye bibi ya kyerɛ na pase won stop a enye social media ya meka ewo social media ya meka ewo TV so ya sole empanifuo no fra won baabi a wo hye bia on betumi aba on to be ma enne phone no eyi adwuma ko bia elders no empanifuo no woni mienu miensa enan kasa na ka kyerɛ won sɛ anniversary na mudi aye 20 years anniversary no monstop ebia bibi senti ena se monstop ebia mahu bibi mate bibi anani ma bi sei ana se menya we mente ho hwe yeah ana enche meba okay meba naka that say meba ni edi abom no kra de o kan se won nyan no ba e wo so wo hobi o no te asole thank you that say aso no hen head ne wife that say na yele no yen only 20 years wan kan jire ni ko bibi saw ebetimi ayesa enti na say kwose mark ho e wo ho because we said your papa na kasana that is your papa no woni mo hwe okay onya we that is the ekoso wo church wo no woni mo hwe 20 years na wo die no woni mo hwe afen na watie afen na aboa bi abo hwerema agu na som ena watie okay ana papa na tie say yade woni mo a anko meke ko megina TV so enke amma social media entida
wɔteɛ no ɛnyɛ TV ni social media ɛna ɛsɛ sɛ obɛgyina na ɔka deɛ meka no wotie me anwɔfɛ deɛ ɔno ɛbɛyɛyɛ no wɔnim wate ɛna wɔbɛkɛn ɛnyɛ TV ni social media sɛ adeɛ ɛkɔ so wɔ social media ɛne TV nyinaa ne radio nyinaa so sɛ church no program yɛ dɛn ɛwom program abam ɛkeka na deɛ si church ne mu no ɛnyɛ de ketewa ɛdɛn na esie ɛnyɛ bia ne yɛtetie but odifo ɛdɛn na bɛma ɔyere ani aba wahwɛ ho so ɔbɛgye afiri nsɛm bibia yɛ possible wɔ wiase okay bibia ɛyɛ possible life bibia wɔ wiase bi yɛ possible bibia timi yeah sɛ yɛ wɔ mɛma bebre ɔwa wawale wɔ baa bai wɔtumi ku ɔbaa no obi tumi wo ba ɛyɛ wɔ no wane ba ne wɔku no de akɔgye sika ɔbaa bi tumi wale bɛma na wayɛ mo mpentoa ɛde ayɛ aduane ama bɛma na de ama ne nso no asɛe obi kura tumi de adeɛ gu aduro gu aduane mu na wɔde ama bɛma na di na wawu life ɛne wiase bibia yɛ possible ne nyinaa yɛ agyapadeɛ ntia bibia yɛ possible ahwɛfoɔ yɛn video na yɛka ho asɛm no afei na ɛmmra so a yɛde ɛbɛma mo na wo a wanya bia ntie no wo so watie ensɛm a yɛkan no ɛyɛ yɛ papa Anthony Boakye a ɔtwe ne ho kakra na ɔgye mmere kakra asa ne ho yare na asɔre anniversary nkɔsoɔ na watu mampɔmrika bɛ stop ya asɔre no a ebi ntie aseɛ no yɛba yɛbɛsan atoa so yɛhwɛ video no embra bidi nhyira kɛseɛ na ɛbrɛw bidi nhyira mu odu na ɛbrɛw wani bɛgye paase first no bɛnya na kɛseɛ bisɛsie kɔhyia Yesu ne ɛba yɛde mo nyam hyɛ ɛne ngosra foforɔ na ɛba ɛnam de ɛbrɛw resurrection timi so power resurrection wa mante one resurrection timi so power resurrection timi so power nneɛma bi wɔ hɔ a ɛha adwene kakra ma mka nkyerɛ wo yɛ na anniversary yɛbɛdi anniversary mehyɛ daa ba meadi anniversary no yie na anniversary na mo hyɛ aseɛ daabi ɛnyɛ fɛ obi afrɛ me a adan na wo mmaeɛ na yɛdi anniversary wo yare na yɛdi anniversary wɔ akyi nyɛ fɛ mo ntwam firi nnɛ a mo ti me ne anniversary na mahyɛ mo ntwam ɛnyɛ fɛ sɛ founder do the asafo no buy nyame nam so de buy any ho ɛda wo de buy bebre ba ma brɛ ma fam abisine a wo se atu ebo ase celebrate no on se anniversary bia wo hye ne so ye de 1 month in a celebrate ti me ba ne atu ebo ase de 1 month a celebrate kama ɛnyɛ fɛ panyi we frɛ me a adan na wonni ho na ye di anniversary wachi nyɛ fɛ ntwa yie ɛnyɛ fɛ ti munyai ma mu ni anniversary bia nyame bo na me ba na ye fɛ ne de oni munyam sha ba se founder de nyame na so de asafo no ba ye wa ba ne ye nyina ka bom ne gye mu du a celebrate 20 years anniversary ti de mo ye munyai de mo ye ne ya mo tim ka sei obi a ye so se pani generation church bia jai se ubu ade na ofere ade na oni mi se me na awurade na me so ele so se pani generation church ba ya me na mtie na me si jai eni celebrity na me ya do me ba ne ato ebo asa celebrity ni fe oti na me shira enye fe ebu oni se founder do dey so se pani generation church ba nyame na me so de ba eni ho the 20 years in oni ho na ye celebrity wona chi nye fe first yes see you me home to me first yes see na me ni ho ne celebrity unze nye fe enti munjai metwem me ba ne ato ebo ahye ahye ne fe 1 month na obetimi nka na ye nyina ka bom
ne ko ne buse ne ekoba ne de asem odin asa ene nyom to de any handkerchief white ni him sa ata no baba na ni je no way du so hu sa ata no hu me na ma ni je no way bi di nhira kase na ebrɛ ama wakwaba ediba tuma GHSwo na yankomo twetwe ani yetwe wo studio a yede ko ha video eba ye no yetoa so wa wakoti papa nanu masam te papa yi o kacha na sorry ma se wonya anniversary no fa comment no fa comment section na say for asem bisa papa ho na men kenkan yan fa ma odifo kum chacha na wo men ten wo studio ha no mo a yede nkomo no ahwehwa so papa yakoti eja Anthony Boakye aba na wutie ne nsam no a uhu se papa ensam ewo ni mu papa onya obeka na ne kasemu no oka asem bi se na sofo a watete wo mo a odi adomawura wo mu a se won fa nya djuma no wonya careful na obi anya na djuma se ne se ente sa no obade a owo asem ebo ne po eden na bema odifo aka eyemie ka church administration and said ye near meko any 20 years anniversary na ye papa na be kasa won ade no eyemia coming from out by ebia onu so no ode yaudie and ode aba out abekasa e dia bekasa by eyemia say yemi dia coming from out o me kasa dabi o be hwe mo di anniversary no so one started that and who be mo di on be dia wie. Okay. Masha mo wodi. Ana eniyema ebi enkoyi na chia no. Za asole mpanifo. Okay. Adana me no won kasa. E wo phone so. Ana masha mo wodi anniversary na wie. Na mabɔ me nya me mpaye. Enko ne hiyo. Okay. So won kwa. O wade ye nyina. But eto da bi ne ye boni aya ya. Boni aya say. Unse prophet hwe me ma sorry a me kokra no ne odi asori ne ba Ghana ha no me call the Church of Pentecost ye papa Makion a odi asori ba ye eno ni ho wawu call the deda enso ne ye boni din ye wo some week bi a ye de ye Makion's week a ye de ye evangelism ene ade e wa asori no mu a ye celebrate what ya say enti se ne sen ne ye be di anniversary a founder e betimi aba out aba be ka say which means say Ghana fo anti ase se koba ne san na ye say ye yin papa si nchen ya fa na mamu bi eti na make us a problem o a problem kase pa e wo church nim okay by the woman say once them you should wear the say won kwa wa ade nyina so ho to wa enkwa first thank you enkwa first obabo nyame mpa say ewrade ma me nkwa ma me ahoden enkwa ni ahoden ne wo hwa na wunya na ho to na kwa asole na ade bi ya chia no obaba kotene no Therefore, se wuti asori dum pempen so nya mfie enronu 20 years na ye di na se wutimi be kase na se members na se asori mpanimfo ye niam bi a wonti ase ebe mo wutimi aba out aba stop e anniversary na che se wan kase therefore wadwuma na wo start ye mfie dronu adwuma wo ye ehihim so I show video na wo pray ya na wo de bi a ye kwa nim kakra oba na mese ya ma na pray o boss me engineer engineer mema na premium so I show video na papa ne ka asem ni nyina wie o de ya members na ye na wo ho adwili wo ho ya won sama na members ne ko nim say eno papa be kan woni be preach na wo nim say papa ne be preach by won say do be kora no okay bi say say wo wati ya o si do suna o tuya no e wa sole no mempanifo no enhye won sa wati ye wona mempanifo no enhye members no members ni tuya do so no na to be sintidia ene se wankasa no wadwuma o start no wanye ni yie ene adu ba bi a pempem wo boy foundation no ena me kase yinyina ye da sole ya no okay church me ka bibi chere wo begin say yes dan foundation no e very important okay won cha foundation ya also fukum cha cha metie
mancha foundation ya saa na batome so fu bia o hweyen awotie yen wancha foundation ya saa na batono atoto ne ma yie oyo ho one man na wonko na preaching waje aboso ye bibia uni obi apart from preaching administration ese ututu ne ma yie okay eti na make say diasie ni diasi by nenu kwan say papa no ebeke ewo tv so na obeke ewo social media okay ya wade bi o wawe oya mia me na mo no kum chacha ma sole ya meye menfa asole na brabo emma social media e wade a ebi a me ya wadi ya me say eye once okay na mami ye cha to social media aye church owe kum chacha me life ene ma brabo a me bo ewo ewiase no church aye ma solid me mfa nye social media okay me mfa ma solid munsam e ma social media ma waliye ene me ma da mo bi bisa say ada na kum chacha ye wo yele da na mfa wo yele ma social media me fa ne ma chawo nya den oba sole aso be hu no dabi me de ne ba chiro wo social media ye den so wa ya social media father ba me yele onye bi dabi man wale wo social media okay eti me de ba be ye den cha obi a wo ye public figure na wo de wo ma o life ehu o man na wo yele ene wa wade ene wo busuya mu nsam etai ba social media ebedi agoro enche na wa wade ye na agu enche na wa wade ye ni program abam enche na wo makora no enkrofo tag yo e wo ne yema bi so me na mo esame wo mensia ma wo 6 why are there me ma 3 o first born was saying 24 wow o ministry no or yemu akoten odi owo fast okay o obo ne man degree say ba oba solid normal okay but the position be so dabi there can or the keway na won church no dabi wo ko ni suku onu ko school na konkofu sa solid no sabe ne papa ene urade fa no so dia solid ne ba ya e don't just so me ya the king okay it's in my life me yele life sa ni yamani nyina no e ma social media so bet me atoto ba na se na uni ho no mu a wo ba no take in charge si wa nan asofudi ye your friend okay e ye calling e bi akola no kora na enye ne person me yesa na wo mpe e ye wo hye okay wo obi a wosuya eti ye da na so amfa ne adwuma wo bi da wo obi a wosuya trailer da na so wa ene wa carpenter ana me boa thank you ebi akoda no na nye adwuma ope no by force na ma kire no bra ba ye dabi eti sofo obi a no di asie e wo ye papa ntam no di ami sof kum chacha be kan say fanya futuo thank you enfama ye ho uyo difo na fe na wo ti asori anasa wati bia ele wuti obi de na de atoto de ho administration de ye ba kofo nko antimi nye mugbomu ya na ebeye gi odifo ebe bebre no eya na edifo no mo ebi mo eya omo hu se omo ye nyame dodo na ye wo hu se won ni nyame no won wo kasa nyame tie obi kura tuko nyame nchen obi kura se wakwakwa hu Abraham ni Isaac ni o maton sadidie enti nhira ni nyina won wo de ba enti nyankopon no mi bisa se ono ne mo anase sono no difo ntumi nye nyame okay one cent na make us home hwe osofo obi on no frɛ no o bibi o no wo kaso achi wo baby edi no me wura fika Dr. Jesus mo Dr. Jesus onse onu se wu ye no edi beye trement yeah ansene
o tumi ananso ana me sofo baako a we ye difo a ono no se wo nwu da obetu akọ heaven obetu akọ soro enso wantu eti wo wuye no na Solomon no ani mpanifo no na ye fele ye say ye benanso dia be ya na ema mo pressa akoti nyame anu onyame thank you ese wo ye difo a na asofo a eso mu se wo ye nipa TV Joshua wonwi wawuko wonwi wawuko osofo obi a no tie yere na asofo akopie court thank you sa wo ye sofo a eso mu se etin ye say man of God wo ye man and son of God na eba sofo yale sofo ye nipa o yale sofo betumi ye nya accident sofo betumi ye wu etu wo wa menyo se wo ye nyame ade baako a ya no nyame kora ompe sa wo ye sofo na be ye ohun ti se wo ye nyame sa wo ye sofo na wo ye ohun nyame a wo nyame kora tumi bo to dem nyame tumi bo to dem yeah nyame tumi bo to dem o tumi bo to dem na betumi abise bi yale a o maka dem na wo cancel nyame nyame betumi abo to dem if say woni nyame chana no nyam good woni nyame chana no nyam entina me say sa wo ye sofo a wo asibi wo a manyusu wo amama wo bada meje wo amama usikada meje wo ba masole a wo woda akwada no meje no dabi unye nyame yusu as a vessel yeah Luke 14:11 Bible said your man no so no ewrade ebre na se na de obre ne ho ase o man ho so ana uni mame tlo ne yama mi no utie osofo a ope enuro nsem enusam enuro abosom soko okay ani osofo bia waye ne hu nyame bia no ada se nyame kuni ntam ana wo bone to yeah no akadem e be say enyo wo bia o okay ye wo bi o wa ye coincident e yade e bi o wa e yade ba so yo hu nyame too much ya woni nyame che na no nyam ana wo ye sofo na pe eduro soko abosom ne yama ya na pe enuro nsamwa ya ni nyame kuntam wankunwa na wabo wato dem na members no okunwa na asole na hwete na ne ma no akowurawura ensole papam na waje wo nkwa okay wanti asiye obua wo ye so sa wo ye sofo na penu samwa wonyame kuntantam okay na members na waboa won ano a wode won kobro nsam jam no a wode won ko oseyim no okunwa na wasey asole no na wabo members na hwete no bia kope ne bom na members no bia waye nyame de ya no wakonye nkwa e wa asole pam na sofo de aduro ye den thank you sofo de wo de aduro ye den sofo de aduro ye den sofo de aduro ye den onye me sofo obi ye ni wa okọ aduro suda ajeboro nsam sofo okay safania 14 ewrade so obatena ne nsa ewo juda ene jerusalem fo so na wode abosomsomfo asofo no egu oseyem ya asofo a ekonuro so no onye nyame asofo sa mo we guess ne so e o ye den o mo we guess no sofo de wo we guess sen ah obi timi di ne sesi ne bo media me pema awo ye sofo menti bi da awo hopa o menti bi da o ope proof da bita ope proof me se menti bi da ope proof menti bi da etimi ma video oh menti bi da osofo ne tie onye nyame ana onye soro abofo wo ye nipa sinto wo ho obetumi ahwe ase ana se obetumi atofom ba won se Bible say sa wo hwe ase aye den solid enka ho o se Revelation 3:5 no o se kai
the ofri ya den ehwe ase na sesa wadwen ahwe ase wo ho wo betumi ahwe ase na wasole ba wo ye sofo a mamie wa no kasa me de ya me guess na me pema da bi minti bi da na se ba ne sofo kokan se ba ne so ye sofo o ye difo na wo kan wate asole na o kan se me de me pema oh who say ya won se bi o wa ebia na odi juoku ebia no didi agoro yeah obi o no ma say eduma ye se ni ade no eto da bi a utume de ya kan say mo kan say jokins bi na odi afam okay so that say bye o kan sanso say odidi agoro asa ne oti ade no obi ani se ne osifati asa eti na me so me putu excel say dia wo kan me hu sofo a waka sai to boa ana am se me yi akyerɛw wo ni kyerɛ me bia me ne bakyerɛw fa kyerɛ me na me re me ne bakyerɛw me se wo boa me ne bakyerɛw no wahu asa dodo ana edi si won bo sa wo pema ana ansa na abefiri ha no me yi sa video ndi akyerɛw no wahu odifo yamra ya nkomo ne so eye manase ene eye abrante baako ba bonten be kan no clear ese odifo Kodwo Boakye eyade a wato anananom ewo ensie do na ne nyina mu no na ye twen ansa ne yere no ebeba beka bibi ede afa ho abra na ni kun ewo ayaresa bia na se hefa no wo a won kasa na oba ni gire mu asonda mu mpo na ko betimi aka wo ho se papa ne ho mfa no no te ase ene ade na ni nyina o man kasa na up to now no omo bo na wuto no omafo asa wo mbo na wuto me de manasi de menti wona no de okay by I think say ada ayi baako ena guy bi on friend no botan so I say ono na meti wona no by manasi de menti say video no ena me hu ye okay me hu ye okay by obotan na enkrofo de mienu esen ne me yeso obeka say papa no Kodwo Boakye ewu ese fridge mu ne ade yeah ana enya sa ayesa pepe eti na meka say obotan de ne me hu okay by one say da bia ya meka say opo bia wo ye torofo baako wiase a eno obotan okay adentia on kan kore dabio ensem obotan ba social media ne ade a wo kan nyina no sa wo di 20 guwa ba ko pe ana e bia betumi en kore 19 ni nyina no ade tum futuro gu nkrofo ani sa dia be ye obenya viewers sa dia be ya ya so oton waduro bi sa ye kotekase ya duro sa ye kotekitu waduro minim eti no anse wonya platform na wonya platform no o be wia na waye se nadvet no aye kotekase ya duro won se gan na hanso no mema dodo wona ade aburochirefo mema bebre na pepawa epedi ejina so epetenten epedi mu oden anu mo se mo e man no so nyina apebi die mu oden die se be ma bia epe eti na me se Ghana fo ne aburochirefo mema me se mema so fo nso wonye dua oya be ma mo ebi kura ton bi ebi no obotan die so aton aduro no eti ana mo e man no nso no ya de ma 20 gina wa emu 15 ene pe de den aye so wa sa de wuti we me hwe wa kenya me yanu nokore obe pe de so wa mempe obo wa mempe me se o pe de so wa mempe me bi se wukum bisa no me dase eti opotan da bi ya asof kum chacha me kase ono no eye eduro ton na obeton okay social media na obotan ba awo no ne nam so no enye bibia o ode ton aduro okay ansa na obetumi aton aduro no so ama wa obeton ade so odi kan esei obi okay edi sura nkrofo ensem bi na okensem na wo wagine di se oye soronko na wo wagine di se ono de ye perfect na wagine so aton kotekase aduro ama
but odinfo anyo no nko an okan bi enipa dodo na ekan bi wo social media no so na hashtag no an ekoso because na omo twen se wo beti nkyiremu but nkyiremu no na amma se na me bisa se koba ni se wentimi ankasa en defend no bi aka se nipa no ena wa fom say one kasa anya de se omo kan se papa na wu na bra owu ye no te ase no o say yes de eye bebre wo betuni a cheda wadwen yes wo we yes by obotan de ane de ya tro one said that be one no wo bekesi su say papa na wu she fridge mu ana de make am de ase ono de confirm say wo thank you was it wo she fridge mu yes de abranto a enya no kro yes de sani wo bi atumi tibi ake by wo so obotan de ane de wo bekan ya bekan ni bebre ena papa na wu ena wo she fridge mu ena papa na wu ena wo she fridge mu ena manka so mfiri nyame ena what say wo she fridge mu wo eti ena ya papa yi mu ye a the video aba out e dem wo beka wa sorry resurrection wa resurrected wa sorry yes eti no dabila wano no de ya no ya duro no de baton okay wo be say abotan ya tie si sofo bi so na sofo no e bia woni na nya beef ni bi okura na opeso de baton na duro keke kwate kasi ya duro because za wano wo se kwate asole no wo se no ye tro di ifo e no se wo jai ya da urade yase na ne na kwatiduro no so ya papa de kwatiduro no za no na da no me be kan se eduro bebre wo Ghana ha I say nkole kokko yo ne nam kuruma ontonton enuro bi so wo bi a China fo Niger fo boys nkole bi usia na o se tablets wono ma okwote be ye adwuma e be ye kase ye be ye se o nyina ye se ka food and transport of watch won unkwa burochire nko o ma bia so nko se charge fo no eni se nkole ni nam kurom ekuta nuro yes adwuma before yamra me nkwamo we eso asori yeye odi moje tight ni offering no as a members ne ba no moje ana say member bi ba na oche wa chede oje meje ya chewa de oje meje se koba ne se nyamedwuma num no adumre bi na mu hia bibi e wa sori no mu hia se mo bua for we ana se bibi mu sa sori ni hia bibi na sa wo hwe members no mu na obi wo hono mu a obetimi aboa eye asori na adwuma na mutimi to anamon kɔ ne nkyɛn ekobisa no yetumi to anamon kɔ ne nkyɛn kobisa ansa den like to say asori dan ya wo se yesi asori dan but to hwe obi wo hono mu a obetimi support the ministry no mu obetimi aboa obetimi kɔ ne nan so e de kɔto nanim se ni e pese yenye obetimi aboa ye awa ye member na oya member wa sorry no unse obi oya member wa asori mu bia na wa fan kyerɛkyerɛ na wonim nkyerɛkyerɛ no so fokura nka so o ma afode ya ono a wo bɔ e ma e boro so 2 Corinthians chapter 9 verse 7 Paul said you will be a susu na kumemo no man na afole bonye wo hye ana memene mfe na de wotin nanimu man ene wo nyame don and Luke 6:38 ose man na wo man ewdade be yeden obema wo ana Acts 20:35 ose o man emu wo nhira eti wo je eti afole bo eya kumam eti na ya kum chacha meka okwa sole na ye dan wo tight ho ka sa sole no sofo no any members panifo ni na onwogwa onwoti ye dan wo tight ka sofo timi fro and na the tight amanti that be a mistake tight ya komam nipa no bia the reason ti a on fa tight na ma ye ba ye bosumi nsia nkora na adwuma sei onye adwuma sa sole no a good church na be ye 1 year 6 months ni panin fa tight ma ya
na nipa no yetumi frɛ no ɛne ne di nkɔmɔ koraa ebia nkɔmɔ nye sikasɛm sister bra na nse wasɔle ba enkoyie asesa na wɔno de aba abeto mo koraa sɛ ebia na nse madwuma sɛ TNT ya na weme eniyeme nkoyie na asɔle na kɔbuku na wɔn adeɛ nti a tight no wɔnyɛ dai ontua na ya asɔle a nyame honhom wɔ mu a ya frɛ no ebia church no ya wɔbɛyɛ 2000 1000 Ghana 1005 minia babra office ya ni wodi nkɔmɔ asɔle de dwen wɔ ho di 2000 we fa kope bibi na fire sɛ sika na church na de ama no sɛ sika no ɔde kɔyɛ adwuma adi bia ba betu ya tight adi bia ba betu collection ana to da bi mponso a mo pa sɛ de ɛbɛya ebia ɛbɛya regular so that's it eni pane dos enye 2000 kora de betumi de amana kitwa bi ensa 500 crate mi bibi by church bi wo wa okona wo ho kire wa ye moa wo wo ho kire wa wo temo saa na mpanifo ne sofo ofrawo ena bosumi mi yensa ne ye ena wo tight mai ena wo dusu mai ena wo ntue wo dusu nipa no ontu ne se no fe ena ontu mfe metua Odifo. Enti tight no ya nanka. Enu na hia me. Asofo dodo na efre phone so ene kra mobile money wo ye fafa mobile money. Dabi na fabra. Ya nanka. Enti masole afa tight fabra. Oh, ana me say. Want to be a man sole ya. Na why efri akoma mu a. Okay. Somebody o collection tight. E fam momo so e de akwa enye bone. Okay. Ebia na dano bibi si kwan. Efriwa wu. Yeah. Efriwa opem. Ebia nsu okra atoy. Ebia wusi wo niama. Uwie wudi uti to wada. Ene wia. Bibi si kwan wanya yie. Wa wo fru opem. Na wo sene akwa eye by sofo. So sofo be fofo afro. E da be fro. Boso me yensa. Untu ya tight do so mai dabi yenye sa ya tun nipa sintidia church no ese asofo na boa members na mo men kasa asofo church no ya moa members na mo ade ba ko ya asofo kum church ameme won say sofo hia mo ade ya mo afode asole ba ehia mo ade ya mo mpaye man aya sisie Tio, sofo hia mo ade ya mo afode ya ma no sofo ka sai dia ya mo afode sofo dan dia ya mo afode asole ba ni fie wure tu no na asole ba entumi ntua ne ba school fees dia ya mo mpaye aya sisie ya mo mem won we ba asole no ya bo won a enti ne friend church left bath right bath left asole no onwe wom na akoye won na ye adwuma no edi scan ba ebe yetumi si aso dan eto sofo ka esi machine house that dem na wono na wo kire de ayemo anu na ye bra so no eye odifo bi edi na no nsem aba betudwa o kire se eye se wo ye asore pa ese fata se wo bua eye nyame nipa na emom no se wo ho kire odi a unhia se ye beboa Divo ben. Eye. Divo ben. Kwasi ewa so nye divo. Sana me de meka. Kwasi ewa. Evangelist kwasi ewa. Anenyo. Onu a. Ose de. Ose se osofo ho kire na wo se fata se asori anase member wutimi bua no na emo member de wo ho kire wo anase wo hia mo forget. Dabi oboa. On se ade ba ko a me soft kum chacha me won se nyame dwuma no se wo start fofra ye won sem bebre wo wa ya na utumi kan. Okay. Ba wo kodu ba bia na fe nsam na wo kan ye no. Apempem wan. Na apempem na wa no wo buso. Okay.
kwasi ewua obi ani Ghana ha woni bibi kwasi ewua evangelist kwasi ewua sofu kum chacha me na me kire ne Bible okay heaven and earth is my witness suro ni asase ya me dance yeah na kwasi ewua preachia no betumi the one quotation ba ko pe aya solely 2 hours me na me kire ne said ye quote quotation me na me kire kwasi ewua Bible na those days you know na kumase na brother Morgan yeah make us sabe na wodo do ena ne kwasi ewua ekon na ba ko bi ne friend Sule erade mfa ne currency wa frem na kwasi ewua preachia na sema ne kwasi ewua kan se obi a osofo obi a wo se court no na tsasa we yakoromfo na we yesofo na daka mu a na tsasa wo nwe asole ba ho nso na pe court ni okro no de wo sen enne me sa no sa tam na ye bajimi bre ne obra shase okay enti kwasi akeka enne VIP kasi aye kokumasi kwasi ewua ni VIP kura wo 10 kwasi ewua any VIP kasi bi kura wo 10 sa kasi akesi ya ewia etwe anwe no tipa kwasi ewua edi se tipa kasi ni bi kura wo be 30 enti afi asam na wo kan ye na wo wa beto pa kire sen awo be 30 cars so kokumasi a asante ni bia wote kumase enim de sofu kum chacha making enim asama sofu kum chacha make eno du kumase a kwahwe estate mo kan say estate mu estate ya kwasi ewua asisi wasi estate bebre awo fie bebre adi fie ni bebre ahen by one kwasi ewua oba radio so na oba social media akondam sofu obi ya ne wacha sofu obi egu na waye no patakuo na wadi odwan ahoma na wadi ase wonse Ghana ha ya wo spirit bi o Ghana ha se sofu bi ba social media ana wo bi eba social media ana radio ni TV so a na wo kondam obi ya na wo se obi ya de nya na wo nu gina wa na onu ne nkrofo epe na samo mo yeah onu na ya ne yefese woni pa no oye papa awo keno kode se nkrofo no onkra ne ye criminals mo on ne ye criminals mo hwa mini aba wo se atai hwa enna kokosi ewua so dem kohwe okay kohwe sika kosi ewua eje e wona son dem yeah sika kosi ewua eje wona so dem pentecost akora nyesa ya discuss munyina moje ya njisa monye ya njinisa ya moje kakra mini aba enna kokosi ewua so dem ha sika kosi ewua je no enye sika ketwa okay edu ba bi kura kosi ewua se ubo bi deliverance kura na woto forma sofo ni mfiri nyame enye papa na nsen na wo bo deliverance wona so dem na nipa ne da form o shebi me da se na obo bi deliverance wona so dem ja Ghana ha mamen kan no kura nchela wonde sofo kum chacha mamen kan no kura nchela o pe sofo ba ko a wono de onye difo okay eti wono won ton de okay won se Ghana no awon declare say difo no ton ade nti won mfiri nyame eton nsuo eton oil eton calendar eton ade aba de aba enti won mfiri nyame sofu bi owa on ton oil okay on ton nsuo on ton calendar but we ye kribi na chen wo bi oton nsuo okay ebi ni kosi ewua yeah kwanye kosi ewua
bafa so obekrim ska abrochilefo nyina bebre wa abrochila yeah twa last week say me ni pa be 15 di nkomo wa abrochile na abrochilefo na bebre ni se kwase yewu ade rapture du a wano obi a obetu first do heaven first and na first no on send scabra no ebi 2,000 pounds 5,000 pounds 1,000 pounds oh so for we do can correct so yeah yes back so for we dey o can correct o can boni anim o can correct o can boni anim by church obi a wo ye criminal a wo ye hard criminal e wa sofudie mu baako e ye kwase yewu o pass of the you are hard criminal power woman. Only the no so basika FM or be preaching kwaje salvation no what just of one in or the start free Danke Williamson also any as of 1 penny 4 penny 4 no yeah no wa condemn obia nya papa obia nya papa so the members can thank you Anna, one of us are can quite asem ntino. Sam quite asem ntino. Not just what bit ya bro tra na Ghana ha. Was so for we dey say you preaching carbon here no. Masa senior fa. Why you sononko? Da bi ameka say. Wonnim di obi ya wane kokuwom. Ana wonnim di obi ya wane dem. Obi betumi aba public. Abayya no ho han bofo. Abayya no ho kronkron. Ba say nipa no. Me say why you dangerous when you say sister be ni be ma bi trance 15 years wale na when you say be ma na an roba ebi wo esi yeah 15 years no when you say be ma na an roba eti wo kwasi ewu ade me sofu kum chacha meka say kwasi ewu o pe obi a wade bible nya ne ho ade bible abopo ede bible anya sika ede bible anya adwapade ede bible anya bibia kwasi ewu na so no ma ye hu no kra na tie adu ne de yange o ba condemn brother Morgan amu yi ni picture bayi tama na Morgan si su kumase a no preach no na kwasi ewu akura tumi kwosese Morgan ne mama no esisa ne ma ema Morgan na ka Morgan sabe facha me sabe biem enye yade na aye Morgan sa awa yade a na ka hena na ye hena na oye preacher che Morgan oyale ye awa yale kura bisa se kwasi ewu a ede na kwasi ewu atumi aye ama Morgan on to me the Morgan ma show Morgan video ma ko be 7 by 7 that was say one kwaye an interview baby me kura me send ska edema wo bi say one first ska nko ba show Morgan video 7 I want to meet the Morgan eba social media sabe eba sresle ska edema Morgan akosi ewu a dia Morgan ya ma wunyina wonya wo ho cham anya wo ho ade bible anya wo ho akuta kas ahodo bebre kwasi ewu na preach kan say wo ye sofo na akuta private car mi no awo koronfo onu amonji ni sa wo ya sole ba na say ya wo yo say ho chire wo adifo bi timi bu na say evangelist bi o timi bu timi bu na ye me kensu so ni asole kwasi ewu say sofo akuta car mi no awo koronfo ena kwasi ewu private car ko e ko be 7 na say 8 the private car now na nchiba ko na wo wi a wo be keken kwasiga sem se sa sole ba wo chile na o mfa sole si kan ya dan emwa no sa sem we yen kwasiga sem sa sem we yen kwasiga sem won se wonya na ho wie ye enya sikanya dwapade ye wie na ka wo ka bron sem dawro mampa wonye sika bebre na bron sama dawro ma a wonye kasi bebre no ene sesa ka wo ya adoye ebu ankrofo edebu ankrofo sam kro cha de ba ene de wo abetra no se ena
What you suffer, and then I swallow no, member no, now children now, you have fast solicika, M1, have me say. A solicika, you're the one here for. So, Bisa, a solicika, you're the one for. Only for now this year, mammy. Me this year, everyone American. Hard criminal power back, I was for the and you could see you. Forget about to send your work can quit jasam. So for a yammy friend be I can quit jasam. So for be a yammy friend, and you jay your German one a young quit jasam. Jay your German one. Shatter the ting. And young one a young quit jasam. And your makeups. Me say, Nina, okay, but a young one a young quit jasam. It's a question what ye. Also for kum chacha. Me catch was say, hard criminal. I want the Bible wuro. I want the young who said sim. And young who assisi estate bebre. I was sent to region. And they are to cast. And can I cry? Your flower baby Botiano. Botiano, yeah. Esro. Botiano. Our state in me and son. Different group. By a thread and a war. Yet you know, why you criminal? Was you why you criminal? A soft cum chat and a catch down. Only for your bed. I saw it by what's in that. By Yamwano. Now, was you what here? One more. What you look at our private car for? Or buy what you are wanting to our private car for? Why, I say, I saw it by what's in that. Now, the man and could be a tutu. Down boy, you are autonomous crab out. No autonomous man. Now, what's the now? I'm more boy. Only for send away he dear. Yabano I bay a broya than I dare same class for a new tea at the bessy. Now, son, me down what I'm a walk crown for a foot to a effort to dry a farmer ya papa and a sorry ma or yan who musa or be a yan soon I was soon one question and continue yourself. A foot to answer because you are a criminal. Are you criminal, papa? What the Bible in the world? Messy, were you criminal? So for Ben, why your papa? One swallow also will be your papa. So for Ben, why your papa or Baba on Tiambeka, Quasiasem will say, Anna, where your member now, and watch on that, ya Solomon. Young fast solicit came on pages as solicit came from out. So for Ben, why papa or Baba can say Quasiasem. I didn't know you're criminal. Father number what's happening? Voice audio, but no banana. Boman auto. But one day, I'm in you. 0542 51 another 51 28 0542 51 BM and a 28 or sofukum chacha me line no o WhatsApp me beba o ma me voice audio beba what the amakan kurenti no mem pamasem na e wadwen say o be frame ana ba ye enema bi obedidi matam yeah ba me say obi o wa say kwasi awu adokoro ye sa de ye ho ade wotumi shut down men of frɛ no wudi watam me ye bold nti me de me number atudwa me say ye be ma wo de ye frɛ me nedi matam ma ye wa ma wo ye jaw me de watam ma wo ye jaw wa wade ye me na me ka kyerɛw hwa ebia wonya be ma what your pa WhatsApp on me your voice what you mami na ken kwasa asem kyerɛ me di watam a wono wo yele koda akotem me da wo be ma en sole da saa de na ya akosi ewu a ema nkrofo bi ye na ye be ken okra na wudi atam wo de me say di matam o be ma wo de frɛ me dabe na sofu kum chacha wo mfiri nyame mi firi wo sini wuni efiri wa konta a kwasi ewu criminal ene na mo